Nā, ko tīmata ngā Māori o tā wāhi ki te haere ki ngā rotonga hauora o ngā whenua kei reira rā rātou e noho ana, kia whai rātou i te pūwerotanga mo te rongoa ārai ma te karauna. Ko tētahi he kai hautū wakarererangi no te arawa a Taihuka Yates Smith, e noho ana ia ki Dubai. Hei tāna me kaua ngā Māori o Hawaii ki tautau nei, e wehi, e horokoku, e mataku rānei. Koinei a Taihuka Yates Smith e whakawhiwhi ana ki te pūwerotanga tuarua mo te rongoa ārai ma te karauna. Koira te take i whiriwhiri au kia wera au i te vaccine nei. Kia iti ake te patu o tēnei mate ki au, ina pā mai te mate nei. Mai rāno i te taurua mano te kaumāwaru, kua noho ia ki Dubai, e mahi ana ki te kamupene tāpoi o Skydive Dubai. Koira te take i ki mai te kamupene me kahawerongia mātou. E te vaccination nei, nā tā mātou tata, mahi tata me ki ngā tūruhi nei. Ko ngā whenua ārapa whai rawa pēnei i a Dubai, tahi o ngā whenua tuatahi ki te kōkiri i te rongoa ārai ma te karauna o Sinfa Farm mo te iwi whānui me ngā kaimahi pākati. Ua whāmanonga tangata i a rā, e pāngi ana i te mate nei, i tēnei wā. Kua kati ngā rere, ngā tōtika mai ingarangi me Uropi. Me tēnei karere ki tōna whānau i te wā kāinga ki Aotearoa nei. No haumaru anau i tēnei wā kāre au te tino hia, te taiatu ki ngā wāhi pērā, ngā tangata, ngā wāhi e maha ngā tāngata, kua ki nei te tāngata. Hei te mutunga o te tau ka hoki mai a Taihuka, ki tōna ukaipo, Roihana Nuri, te karere.